Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica kuri chaîne ya Nana Media, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Amakuru rero yacu yakurikije munsi ari kugenda avugwa cyangwa se ari kugenda atugeraho no RDF rero nayo ikaba yafunze kabisa abofisiye babiri ndetse n'abasivile 20. Ubuyobozi bwa RDF bwatangaje ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera abofisiye babiri ba RDF hamwe n'abasivile 20 bakurikiranwe ku byaha bakekwaho bashobora kuba barakoranye. Bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho birimo ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko itemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta kabisa. Birumvikana impamvu abagabo bashobora kuba bafunzwe ni ibingibi rero mvuze, bashobora kuba barakoze ibi byaha rero bakurikiranyweho bijyanye mu buryo haguzwe amatike cyangwa se ibyaha bakurikiranyweho n'amatike ashobora kuba yaraguzwe indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Birumvikana RDF yatangaje ko nk'uko biteganywa n'itegeko abasiviliyo bakoranye icyaha n'abasirikari bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Ngayo nguko nuko rero iyo abasivile bakoranye ibyaha n'abasirikare nta zindi nkiko zibakurikirana, n'inkiko za gisirikare zibakurikirana barangiza bagacibwa imanza. N'ubwo RDF yatangaje amazina y'abafunzwe, itangazo ryayo ryaje nyuma y'iminsi bivugwa ko hari abafunzwe barimo abanyamakuru n'abandi bafite aho bahuriye n'ibikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ibyo birumvikana, abo bagabo rero bakomeze kwihangana kandi twizere ko RDF Rwanda Defense Force ibintu zabikurikirana, ibintu bikagenda neza. Yahubutse cyangwa se indege yamanutse abagenzi barenga 179 bakarusimbuka, Imana ikabana nabo rwose. Turashima Imana. Ikigo gishinzwe iby'indege za gisivile muri leta zunze ubumwe za Amerika FAA cyatangaje ko indege yo mu bwoko bwa Boeing 737 Max yafashwe n'inkongi y'umuriro ubwo yiteguraga guhaguruka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Denver irimo abagenzi 179. Abo bagenzi rero bakaba E1. Imana yabanye nabo, Imana ikaba yabarinze. E1 dushimye Imana kabisa. Imana niyo gushimirwa. Urumva Imana yahabaye abagenzi 179 bari bagiye kwigendera, bari bagiye kwitahira, imiryango yabo yari igiye kubabura, ariko Imana ikomeza kugenda E1 ibakingira, Imana ikomeza kugenda ibana nabo. Imana ishimwe rero ko ikomeje kubarinda nabo aho bari, bumve ko Imana yabanye nabo. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 26 Nyakanga 2025 ubwo iyi ndege yiteguraga guhaguruka yerekeza mu mujyi wa Miami. Birumvikana rwose Imana yabanye n'aba bantu. Abashinzwe inzego z'ubutabazi kuri iki kibuga batangaje ko bahise bazimya iyi nkongi, ndetse umuntu umwe niwe wakomeretse bidakomeye ajyanwa mu bitaro, abandi 5 bakomeretse byoroheje bahise bahabwa ubutabazi bw'ibanze. Abagenzi bari muri iyi ndege babwiye ikinyamakuru CNN, ikinyamakuru mpuzamahanga dukesha iyi nkuru, cyababwiye ko indege yatangiye igenza gake bagira ubwoba cyane ubwo babonaga umwotsi uturuka mu mapine y'indege. Urumva rero ngayo nguko byatangiye kare, ariko abagenzi bari babibonye. Dushimye Imana rero ko yabarinze. Ubu indege nta kintu yabatwaye. Abashinzwe umutekano bahabaye kudashapo kuri bo rero, kandi no kuri ni iby'agaciro. Nkuko rero twakomeje kugenda tubibona twambutse amazi, twasanze uyu mugabo bita Zelensky yasabye Uburayi kumufasha kuzamura imishahara y'ingabo za Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye ibihugu byo mu Burayi kumutera inkunga yo kuzamura imishahara y'ingabo za Ukraine kugira ngo byongere umubare w'abashaka kujya mu gisirikare. Urumva uyu mugabo rero akeneye inkunga kabisa yo ku rwego rwo hejuru kugira ngo abane abashobora kumufasha. Ibi yabivuze kuwa 24 Nyakanga 2025 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Zelensky yavuze ko ibi bihugu byibanze Zelensky yavuze ko ibi bihugu byibanze mu gufasha Ukraine kubona intwaro ndetse n'ibindi bikoresho. Gusa kuri ubu agiye kuganira nabo ku buryo batangira no gufasha iki gihugu mu kuzamura imishahara y'ingabo kabisa. Iki kintu kirakenewe, ikintu yatekereje ni cyiza kugira ngo ibyo bigerweho. Rero Ukraine nibura ikeneye miliyari 25 z'amadolari ku mwaka yo kuzamura imishahara y'ingabo no kugura ibikoresho n'intwaro n'intambara
nka misile, drone z'intambara ndetse n'ibindi. Urumva uyu mugabo akeneye ibintu ewana, akeneye intwaro zikomeye cyane ewana. Ababishinzwe rero abo bantu yitabaje ni mu mutabare. Burangira aho umugabo aguye ngo umuntu arenzaho twatsi ewana, ubwo yabitabaje yabonye ko mu bishoboye, kandi twizere ko hari icyo muri bubikoreho. Uburundi bushinzwe gutoza FDLR no kuyiha ibikoresho. Ibi twamye tubivuga, twamye tubihakana ewana, kandi Rugaba yazindutse abivugaho, aravuga ati umuntu wese wifatanya, umuntu wese ufasha izi ngabo za FDLR, ndamubwiza ukuri ko igihe cyose azaba yafashwe nta mahoro, nta mutekano n'umwe azigera abibonamo. None hano turahabona inkuru igaragaza ko Uburundi bukomeje gufasha izi ngabo za FDLR. Sinzi ikirore ubu Burundi buri gushaka. Mwabagabo mwe ibi bintu mu byumve, aba bantu mubigisha, abantu mubabwire, abakunzi babo bababwire, kuko ndabona ewana ibyo bari gushaka atari amahoro. Umutwe wa MRDP twirwaneho ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo watangaje ko hari abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR batorejwe mu Burundi, bakanahabwa n'intwaro kugira ngo batsembe ubwoko bw'abanyamurenge. Kabisa ibintu turabyamaganye. Umuntu n'inkundi, abantu batoza aba bantu kugira ngo bajye kwica abantu bundi bakwiye gutozwa gukora neza, ntabwo abantu bakwiye gutozwa kujya kwica abandi. No, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ntabwo Imana yaremye abantu bo kwicwa, ntabwo Imana yaremye abantu kugira ngo mujye mugambana. Hoya kabisa, ibyo bintu turabibagushije. Mwongere mugire umutima wa kimuntu, kuko aba banyamurenge nabo ni abantu nk'abandi, ni ubwoko bwaturutse ku Mana, bava amaraso nk'abandi, bava amaraso nk'amwe ewana. Kabisa ibyo bintu bitekerezo kugira ngo mugomeze guhagarika. Igihe rero cyakomezaga cyandika inkuru cyagize kiti, yagize ati boherejwe ku bwinshi mu duce twa Ruvungi, Rubarika, Rurambo na Minembwe, bivanga n'imitwe ya Wazalendo n'abasirikari ba FARDC. Mu byukuri ewana, ibi bintu dora tubivuga buri munsi, ntago ibi bintu ntago tubikeneye. Mureke aba baziranenge, mureke abavandimwe bibereho, kubera ko n'Imana baremye bakeneye kubaho. MRDP twirwaneho yatangaje ko mu gihe hakomeje umugambi wo gutsemba abanyamurenge, ifite uburenganzira bwo gufata ingamba zirimo gusubiza inyuma ibi bitero mu rwego rwo kurinda abasivili ndetse n'imitungo yabo. Aba bagabo rwose kabisa mubashyigikire kugira ngo iyi mitwe iri kugenda ituruka mu mpande zitandukanye rwose ihashywe kandi haranduke burundu. Twinginga ababishoboye cyangwa se abantu bumva bafite ubwo bushake bwo kugira ngo umutekano uboneke babigiremo uruhare. Ntabwo umuryango mpuzamahanga ukwiriye guceceka mu gihe hari umugambi wo gutsemba wateguwe na leta y'u Burundi ndetse na RDC. Urumva ko leta y'u Burundi ndetse na RDC bikomeje kwivanga mu bibazo bya politiki. Ibintu ntabwo ari byo. Perezida wa MRDP twirwaneho Fred Kanikirukema mu cyumweru gishize yatangaje ko kuva 2017 imidugudu 357 y'abanyamurenge yatwitswe, inka zabo zirenga 7,000 zirasahurwa, bigezwemo uruhare rukomeye na leta ya RDC. Birumvikana inka zabo zirenga 7,000 zose zaragiye kubera iyi leta ya RDC ndetse n'aba bantu bakomeje kugenda bafasha kugira ngo ibi bintu byabo nyine babigereho. Ariko ewana turababujije, ntago tubishaka. Izi ngabo zikomeje gutozwa kugira ngo zijye kwica abantu rwose, wapi, ibi ntago ari byo. Turabikumiriye kandi turabihagaritse hamwe no gusenga Imana. Abanyamurenge muhaguruke musenga Imana kugira ngo ikomeze kubarengera. Reka rero dukomeze tubabwire ngo amakuru yacu nagagaruka. Ciao ciao.